kubor nakaslem jong unongsan hima. Kubli pi parlok maro hang ngapor kan fiang subhai pi shiki kubor bakong san jong katayo malawan ra do nong san hima pat ki kubor kilong kumni hadin bo ba don bo khar ula weng ye president but working president ka ribhoi haba kren shikilan pathai kubor nakayan ki nong yalam kila ong ba am la ban pediang ya ki rai shimet jong president ka central body klem na tip lang da baro ki khon jong ka ribhoi kumta kum jingetli bat shania halaki nongelam jong district la shimnya karai ban mino na baro kinong kit kam ke district bat ki area bat kum gid khot ke hito bat ru ban peteng ye ka kam pat ba lingba ke ribhoi youth welfare organization kabala seng nadu snem 8000 khat nyo ke Sarkar Jilla Lingba Menteri Rangba Konrad Kongkel Sangma kala IT ke Jaka Banshna ke National Law University Meghalaya bat ke Meghalaya State Judicial Academy ye ke jing IT ke Jaka la ai do Menteri Rangba ke Jilla Konrad Sangma show Chief Justice ke Meghalaya High Court Usanji Banerjee ubaderu Chancellor jong ke National Law University ke Sarkar kala IT ke Jaka ke bahe kumba henrepusan akar ke Jaka bantai ke school ba mau khanu mau pedang East Khasi Hills District haga jingelang lai dan langru ke menteri badai pet ke tanat anjong ke jilla ke kong amperin lingdo menteri ke tanat puli puthi rakam is sangma justice hamarsan s thankeu justice w dingdo justice biswadi bhattacharji professor indrajit dube ubalongru vice chancellor jong national law university meghalaya ki officer nagi tanat sarkar ki samla puli bat kiwe uba Preston Tinsong uba MLA jong Prin Orsla constituency ula Shahjed Manlong kumu president of Thamai jong Kaseng National People's Party Meghalaya hadin bo Dr. WR Kharluki ula Shongthai no nakakam President ke National People's Party Konrad Kongkel Sangma ula pun benaba ye ke Shuki President Meghalaya unit la jit ya uba Preston Tinsong uba longru ha ke jo ko por usumbut menteri Rangba jong ke jilla ha ke jing pen khamti ke Shuki State President ha uba Preston Tinsong lai don lang President barim ke NPP Dr. WR Kharluki ki MLA ki MDC bat kinong kit kam ke NPP kapala long ha office tray kam jong ke seng NPP ha shlong bat hagni ke sngi nakal yang president ubrang susha jet kata uba Preston Tinsong ula pentip baha ubnai naiwing an pen banano ye ki kerteng jong ki kertong ki banyak khun ye ke election MP Lok Sabha na shlong bat tura constituency kaban long house nem 8000 arfusang barulah pentip ru ba un pentmai lut ye ka rukam trekam hadin ba ula shimti komu president nang ban penkre ru ye ke election MDC kaban salong ho jusnem kata hosnem arajar arfusang ke menteri ke tanat ke koi ke khia ke sarkar jilla ke Dr. Meisal Amperin Lingdo kala ye kendo ye ginong tre ke 108 banyak keren halor ki mat jing dawa jongka bat ke jingnong jingman hapo jongka 108 nakal yang bekong Amperin kala thu ba ke sarkar kala dep ban khot ye ki company ki bakwa ban penyai ye kene ka kam bat kum ba kalong menta ki don kum ba hanyo tli ki company ki ba pen pa ba ki kwa ban tre bat ban penyai ya ke 108 ke kong lingdo kala thu ru baki don gimat ki baki company ki lakular ban pe la ka dei halor ki insurance ki jingmen toy ha ka bai dei bat ka kot ka khia ka accident insurance bat ki wei ha ka ba ha ki snem ki bara deb kam don ki ba kum gi ki jingyo jingmen toy Shushu ka kong Amperin kala thu ru baka 108 kan kala bonsha ban la yenu jor bat kini ki snem ki bara dem lada day ki nong tray niki kali ki baki pendon kam ha ka be day bat ki nong tray ki batray menta ha ka 108 lakin dang yo ban tray lada wan shimti de ki wei pat ki company ka kong Amperin kala ya thoru ba yekini kinang hab ban lech sha hikai ban nang pentbet shisho namar na kalyang ki company kin sapet ye ka jingla jongki bat ru ka jing shampang bat ki wei di ki jing don kam
Shushu hagabai day berkani nak kalian keseng henyo trip National Youth Front East Khasi Hills kalapa yu kurwa opasai sa sarkar jilla pakamdai ban ai leni ban ai jing menjor ban penyaj sya ki company ki bapan duna dor tam Henry de ban pensyong nong rim barada ai ru kadai ban ai sya ki company ban nemi kano kuno ka kinrum kenram hagis nem ki dam ki penyaj ya ka 10E ke procession ba yu kharis bakhui ba hisen shisnam jong ke jalan nyam ba shlong jong ke balang Catholic kan long ke khat ar tarik unai wing arajar ar pulai ha ka ba apostolic nuncio jong ke India bat Nepal most reverend Leopoldo Girelli un wan banya shimbenta lang hau kurmo shi lengdo reunion pat ipai reungai Catholic ke jalan yang ba shlong joai nongston bat tura Archbishop Victor Lindo lakintu ya ki bakin duai novena naga benta ke jingker khu bat ke jinglai denti utrai kenrat khamtam lingba ke jingai ha ke Eucharis ke bakhoi Archbishop ulaong baka jing duai novena kan long nado kan lai terik hado ka khat wei terik unai wing arajar arfulai banakali yang Archbishop ula weri ki pai reungai jong kapalang Catholic bakinya wan banya simbenta hagani ke procession ba nalor jong apostolic nuncio kin donru ki lingdo sat na ki wei ki jalan nyam ki ban wan simbenta kum na nongston joai ban aizol Kementeri Ketenat Kekot Kekia ke Dr. Maisel Amprin lingdo kalapan pau ye jing lengo ye jing pen bena ban sange trai kam ki asha wala nakal yang jong ke sarkar ke jing kendu kala kular ban shimkhia ye ki kattu ka ni teliki mat ki ba ke asha kala dawa habaya keren berkinong thok khubor ke Dr. Maisel Amprin lingdo kala ye tho bahaga jing ye kendu berkinong elam jong ki asha kila pen pau ye ki mat jing dawa jong ki ban nakal yang ke sarkar kala kular ba kan pe bat ru ban pen or long ye ki mat jing dawa kum ke jinglut ye ka bai sumar ke sarkar kala ban kular bat kan sapet ye kan ni bat ru ban pen or long ye ka lingba ke NHIS kawai pat kamat ka ba ki pen pau ka long ba pen ketshu ye ka kam jong ki ka sarkar kala sngap ye ka ni bat kala kular bat pen mi de ka wai pat ka rukom trai kam ne ka policy ha ka ba ye de bat ka jing seo ha ka ba ke anu jor ye ka jing seo bat ki agan wadi ka kong ampurin ke le tho ba ye ki agan wadi la seo ka tanat social welfare Henry ye ki asha pat lamang pisa kam don bat ka tanat ka kot ka khia jong ka jilla Henry ka de ka mang pisa ka bala ai da ka NHM but yo ki incentives ki babun bha Henry de ka jingleng ngo ba kin nong trai asha ki penbena ba kin sange no ban trai kam bat balaya thuru ba yakani kamat kin haban kren ban menteri rangba Argut ki breo kila syarai penren haga yeng kasari namar ka jingdan benta jongki haga kamrunar ban le bi ijan ye ka wei ka khna bat kini ki argut kin yo ye ka jingpen saja daga ba syaset patok hadu khat saus nem kinti ye ka ni la rai bala penmi daga yeng kasari special judge Pokso East Khasi Hills Shillong Lingbag Nong Bishar ke swapna ji momen haga arpu hunyo trik urisau arajar arpulai haga bagi armut ye ki beratip kerteng kumu morton jun karbani bar uwaipat ulum dings imli haga bala pengat haga jing pensaja kepada ban syaset patok khat sausnem lembat kakuna ke sanpo hajar tingka Kaseng henyo trip Achik National Movement Southwest Khasi Hills hapa gajingelam uba wayarlin lingdo General Secretary HANM Southwest Khasi Hills haringkat kidkhot kum kadak jingkershan lang yegi nongelam jong ke HANM sengkme ki papalat spangut ki balalechen New Delhi banyak ki kum shibenta man penbore ke sarkar kme bakan pentrai kamno yeki lai dari mat jingdawa ki bakin thop hagaban penrumno yeka ketin khasi bat garo haga kharnet ke papra jong ke ritisan shar jong ke bat ban pentrai kamno yeka ILP badru ban penbait yo put usam hapreng ke Meghalaya bat ke Assam nakaliang ke HANM Southwest Khasi Hills hagalai trik unai wing kalapan long de jingte ya ki banner hagaleng ki jaka joko district hagani gasngi nakaliang ki katu kat ningut ru ki reurang ba ki lapan pa bagi kirshan pura ya gani mat jingdawa jong ke HANM but ai jingero ru ya gani gaseng kapala shim ya gani gasin jam ban lech shong kelan mengor shadow shanong ba Delhi naga benta ka dauba jongkari bat ka jat benreo
Kinong hikai ke School Park North Eastern Hills University hapo Kshatri jong Joint Action Committee kibakin pup lang ru ya ke nehuta ke nehusa bat ke nehusu kila penlong de jinga ki persha hakmat ke office rekam jong Vice Chancellor ke nehu u Professor PS Shukla Bandawa hakban weng mardor yu Technical Officer u Rohit Prasad nakakam ka ba ubat nakaliang ke Joint Action Committee kala penpa bagi dawan Vice Chancellor ban penbena pa iba harengkat ke shiti balaweng kamno yo Rohit Prasad bat ban pej baya ketulop ka baki seo sha uni ubreu dai ban seo biang nakatulop ka ba uyo kini ke kinhon kala aipor hapo shipos ngi ban pun orlong ni ke jingdawa jongki bat lada Vice Chancellor umle ai hagini sngi kom ke kinhon kan sa penlong de ke jinyaki ka bajur ha ka khat lai trik unaiwe Shushu haba yakren berkinong Tok Kubor u President ke Joint Action Committee u Professor Lakhon Kama u lihat ho bahapo jong uni u Vice Chancellor ula weng lodro yang baro ki an berkindon jong ke nehu na ke University official website kaba penartin shushu yikinong hikai jong ni ke school ba ki samla puli bat kiwei Shushu ke kinhon galapan pauru bashen kan sapa de shiti ke President Jongkari ke Draupadi Murmu batru sholat jong ke jilla banya thu halor kini ki jingpen ken Vice Chancellor ha ka ba ula le khnang ba kin smotho ya kini ki jingle donbor jong u te porlong de ki khubor ni la poi shiga bakot kada do banginya shambyang na shim tayo ngi ai kublei ke por jongpi kublei shibun